لا إله إلا الله فاستجيب لنا ولا إله إلا الله أتاك الهدى وبالعين أذلناه وبالعين نذرناه ما محمد ما كان محمد وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا لا تهب العفو وأنا يا ربي بسم الله وما لا أركب فيها بسم الله مليا وبسيا الرحمن وأدعو الله وأدعو الرحمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل مكية وآياتها 5 آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى يلا كلام محمد كيف إذا مسأل بارك كيف بأصحاب الفيل ألم يجعل ألم كيدهم في تدليل وأرسل wannan laka ba Abdullah ibn Abbas ma akwai Najashi ne habashu ga fa mai Najashi ne no Allah banara alkiralla ummu kadi hudu ale de amurata ke yamani fa mai ga amurata sigi yamani kuna amurata yayi sawosa mobu labbe ga ta maka wata hijike okay na ayi min galige yala mo ta mun maka go so de be maka mo ta ga to o hiji okay na ayi igli so ba do san ayi ka badagi sibe ga dadin na yashi ma go yinke maga so do iye o so ba do o so nyo na ma do masage folo mo bita mi ga makambe mo segi ugana soina ogala na che do ki wara ba ko ma magi bunu kinana ta oya obi wo maka oya me kwa ike me ga soin do algaba kondo likama ogala na ona do soin wono shiba ga banota ga kono ogala ga banota ga sumbu
o ki wara sele aburata ma aburata ko ako ma me je sele ga gena ka dige na o ko ma ko che mi yake magangadu aburata yi kali ko wallahi alatu juta suma fiyo fa ta abita alkawa ina ti shekile na ayi banagi sai ta din da yashin ma ka fo ya ga sama blaka na nama ko mun sama bilbil ba wo sama na ko mahmudu o yona sama yi mahmudu yona sama yi be boya na ro chiga na ma aburata na hawayi ke da jamo bora nan maka arabu ya ki wara me kwa wuli ku ya bin alkaba soti na yamani fa ma bora ga kumbe ba fa ma ko zun nafri ani ma wonu duguro la ko mona lu bora ku ba kumbe ayu lu kele ku lu ga jamakari ay zan nafri mina na zan nafri ko aburana ya fa ma kana ne fa ne tibolo ne fa ne to ne kausa iba ka ne fa liga aburana ku yamba ye ma sabal ba agun ma sabal ba ba hunu na ayo to ino o ba ta ma fa na sai khas amu ga dugura na fil bun habibu fa na bona ga ku be ayo lu kari ayo ka jabi makari na bi lu ko amba ya fa ma ne bi arabu ko dugura no ba na fa na ne to ino o mana aburata atbana an na fa na sai taifa na mas'ul bun mogisi o baraka ku be o gele na lu ko ma ya fa ma on yi ga jonde akwai bita babu ga ta makan mina ami ma believe o sira jirila gele na lu ya bor gali dama lu ko abor gali ku lu ga johora ne yi gele na obora o sira jirala so abrada na se megmasi sile yonna abor gali sarai gele na abrata ce lo ci habashura babu malla suad bun mas'udi ayo ya maro wata mango ga dabo fu ogele na la solo na mango ga na fulo kafu ala kana mo ke abdul mutili o ga jame ke mafla kubara ogele abrata ay hananatul himyari ayo ci ogala kana maka aka yin galge ga maka ma bama aka foye ale bora yemani karana di iyanno anande kela kama ana me abina alkaba so de kari na ayoti abisigi atefenga bana ogele na ona na oduna maka ni abdul mutil do ya sura adul kala mo ga abdul mutil de maga famai ogele na ko abdul mutil ma go famai ni cika ni ma na fi alin na ande kela kama ya na maddo ani alsoci atefwe ga ura na yi na me so tiliga ba na yoti abisigi ogele na abdul mutil go ko an yuri siga kelere sai shi ta anye ko am zaga kele ana lebe ko abna so min de o so ala ga so ala ga la horma sulu ala ter ibrahim o ga sulu ne ala ya bali afara bana no nala ma balati le la wallahi ma la na guwa to fa shida on ko am zaga akele ogele na oko abdul mutiba ko na ngata nyobe na abdul mutili o abdul mutili la aka nyame ko ga wala do ko bagale ona na se aywa udan sai abdul haka kila jamal ondo ya soro zan nafuri o abdul mutili tiri ogana abdul mutili wa ya zan nafuri yala fe min jingi ma ona ne bisa ga fe nya na wa ogana na zan nafuri ko ne re che ni yen wan ne me mina fa so wala mina fa wala ndo no agonga mina bachi kata anisima o fa maga samanye sama bai o ne tiri o ba yino fe abisi ga fe me mingi e here la fa maga ko fe o ga na o ye ayo achi kata anisima o ba achi kata anisima anisima na ko ma ako anisima ago
yoro ne kureshu ga sene kundugi de ni ne me mo dumini yoro maga mo na ko sugo dumini kulu kuna so ama ke maga ga nya me ke me flani ne ne sala ga fenya e ko kai ago bari ne terdu ogole na anisi na nado abunata ga ago abunala ago ya fama kureshu go kundugi de flani maga sene tigi de ni ne me mo dumini yoro maga mo na ayo ko sugo dumini kulu kuna annale me abina je ni kiga akadiye ila ga kuma imara mi wati so ago Abdul Mutalibi kungara che ma farko tigi hudo to maje ma kuna ni ay dora akanu be mina abunata Abdul Mutalibi yoro ni mina ay ala Abdul Mutalibi bonya bla adina yoro lay agi sigi sheji ko na Abdul Mutalibi sigi duguma Abdul Mutalibi boy na nyako Abdul Mutalibi gi siga ga masaya sheji ga aba she kala jama kana Abdul Mutalibi sigile alefe o fana obadiya e na ko na tabi da Abdul Mutalibi yesigi ogele na ko ga daram ne ba ma ko anyinga amma ko jime ba fa mana Abdul Mutalibi ko fa aga daram ne ba ma agi ba wo fa ma ne mago femi aga mo yen anya me kima flamina na ko dia ogele na Abdul Mutalibi abunada ko aga daram ne ba ma aga ba Abdul Mutalibi kam ne iye le ngaba ko ya ga kabni kuma na ben yigini na Abdul Mutalibi ko mona agode na me mina soti o se e ga dine ifo ga dine du edin manyo ya no tile ngo oto en lafi mina ko ma ya me ke mafla ogo na Abdul Mutalibi ko nya me tigi de ni ne tate soyi tigi wera be sera min ne te kelenye adoro bina soyi ngba kabira ogo na Abdul go so tigi sega ako o so tigi ote asega ne balati la ogo na Abdul Mutalibi ko inde so tigi be nyona ogo na Abdul Mutalibi nya me dama na Abdul Mutalibi anana kana kwara nya fa kula shuye ogo na Abdul anana kana alkama na aklima abi ala wele do na leje aburata illa be ko abina do maka anaka samo ogole na nofelo yin shiga na sama bilebele ma na aburata ka sama banyi ayi sama na tlo ago aburu ya Mahmud ibiri iga segi ye ma e kana bai ibe ran mina bi alaka dugudera ogole na sama ibiri una na kana sama goshi aka wuli sama ma wuli una na biro do anaka korla la kuma aka la maso wuli ubora ran na no sama yin shiga ta sama wuli ka bulgata no ya yin shiga na alkaba fa ba bibiri o to rati ala so laga kono de bo ba kono o kono bina fo na liw kono kilo farasa o bubulu fara fla bu se fla la fara kilo ba da bola so afara ka bo ka teme shoga saga doni atitika nguru kisabo na akono nuna na kanu yanga abudata ga jima kulukuna kono bu kerunguru ne fara go na fara yi soro amani jigi ko lo gabi ko lo chebo ka ta bu to fa amana fara go lo mi zura abo o chebo ta bo fa kile abo kera ta bi bembe bi halagi sanala mana bana na kana abudata ya mi na fara ko lo la abulo ngono de gumi be abulo ngono de gumi boga bebete ne je ni juli bi shena ga bwara ba ya tara sanna abi sai wanda aka na bo kono di bana asira soti ra yoro lai mana Allah da barako ki barako Allah kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kodom ya la ima flal ko ya Allah kira Muhammad fa la rabuga flal mindo nyega flalte doniya de lo bari sabati no ki waro bi go ya soro Allah kira akundo yoro lai mana bi ke akay na fi ba don ibi sabati no ki sa don ala mutala ya la ma ima don ga ya kira Muhammadu fa la rabbuka da ma ala ibara ga kaifa
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل طيرا عليهم أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سورة قريش مكية وآياتها 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش. سواتين لو هلاكنا مغامر قريش نتوغا دليلا إلافهم يغدل قرين إلى الشتاء فلنا تعول لك تايمني والصيف يعني لما تعول لك تشامي فليعبدوا أبدا ما قريش نوغا بدوغا رب هذا البيت. على سواتين نونا نكوبنا مكان نعم ولا الكابتي نعم على سواتين نونا هلاكي نعم كوغبو يعني قريشوي نعم مغامر قريش بسنة تعول فلامينغا نعم فلنا بيوبيتا يمني نعم لما بيوبيتا شامي نعم قريش دغمو اوتاما فلاغا اوبوكا نعم فو اوغا فاناو نارغان نولتي وسوغونا نعم علي او halaki علي سباتي نونو halaki نعم مغامر اوتاول فلامينغا قريش نونو بي اوغانا دبلا نعم او ni قريش نونو ما على bato ala boya kama ala mi ni neme nguye ko nga ala bato kama ko nga sura kama fali abudu abe ko yo nga bato lo ga rabba albayti ya masala allazi agara so do masala miye atiyama o lo ala ko yo no ndumini min jo ko wasira wa amana wa wala ne ko yo no la mala ya bi khawfi كبصرانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سورة المعون مدنية وآياتها 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض aya jigina mamin asibul waila dilu ay atlanga fola jigina makka asibul waila la atlanga flana jigina madina abla ibn ubay ibn sallabi kudinu ubay ala darim la yahuddu ala ta'ira la shu ade mo la shu ala ta'ala miskin dominica fawailu jana ko na mi no go wailo lil musallina selbawiye alladhina gara o selba munu ye oluti du de sauna olu yina bawiye an salatihim wa selma alladhina yina bawiye go sel o ko sel o sel ya gar fo sel wati bi bo o sel ga angoro olu de kulu na alladhina gara o mamunu ye oluti du de yurauna olu de bu yere jira o ga selu an selu tanana wayamnauna bo
lo mo kumania المعونة debe unam سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ndo sahu na yenyi na boyo go silma na ku ti sile yare fi na wala nu sila bi sile ga yare jira ni to yin na abla buna badu ko de o de ku yan munafigu na munafigu nu yete mana uti sili na nu yebe mo na bi sile kenaga na agoga mawo mani bana silma ga so e mumini na i ala kilama de mo abi fi maki ala kutala de na figa tuwi ka silsara na ni sara ki to chuo kan na du mena siltul kan na ibe ala ga layin wala ya ala dia bi ya faima na ala dia bi jangata na na abla buna bazuku akummaun na awolo tungara obi maun na jate na ala kana ga watera ko fe mun misinga moma na ina bo show ni daw na oluko de na ni adoe na dogo ko maun de jagai na dogo ko fe mi imanga ma balala na ko be maun nai na ina ma ko ba jidia na ibana ga jida tingima na wala ma ko ma ko wadi am ta kan nan na ibana ko ko wadi ko be maun ni na wala tasuma na hali kolon jindi furo be wora na bo bin fe mi zinga mo fe munu zinga nyoma na mana ayi na fani be ayi na ka bakila dabla na ni veng doni no ni mana na kono yini fe na kana bakila noy na dole galo ko na ago akai a cekai na akan nedo na idan na nyomi ta ji ga da fe mimma na ga fe chama yin ka bi ga so wala ga saka uma na kana da ko in yare da man yare da mata kana da uma na ibi a chaya ka ni mo na kana singa be ga singa uma na ibi bara ji bari solo na darin na allazina walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul kautsar era chama ko الرحمن الرحيم إنا أنا بلندي أعطيناك أنا لا أقرأ محمد صلى الكوثر كورا الكوثر يكوي أبي الجنة نعم أكان بلد للي صلى نعم بدون يكو أودي الكوثر نعم أنا في ما شايا كوثر أبي على كذا كورتا كوفلي أبو فعلى على كذا كورتا على كذا كوفل كورتا لا على كوفر ولا على كذا كوثر النوري أيوه بلا إدركون يا محمد ما تنا كوثر أكو على كذا سنان دولو أتاني كلنا أكو على كذا كبوكو دو ما تنا بلنا أكو كوثر لا إله إلا الله محمد رسول الله atan sama na guga fame ga dina na kausar yoye atan na o selfa da dure ai so selfa da durula atan duna an yi so kuma ko bara kausar bin bari lefo ko fe be na mate fe min dan na la raja na inna ala mlani atainaka ala gra mawadu so al kausara era chamana fasalli ya laga mawadu ga seli lirabbika da maza alai wa nihari ya laga mawadu ga idan ya ka so inna shaniaka garo ya laga ko na ba mi blende huwa titi de labtaru ode ma lasa tigele wa jina asibun wa ilala alagra dinga kasum fatule ako mana ko ne alagra te do no ko alagra ko bani ala so laga ya jinge ka ako wa hotel ka bo mana ko na alagra te ko ya alagra ko te o ko
ako aslama beraji le alkira mandung beraji le alkira deuni kiraya do ba fadra alkira kira ne kofa ma fola wa me no fadra alkira de wono de kasimu yi alkira de ma wulu blando kasimu ana abdullahi wa ko ko teyibu wa fa ali go tahiru an ibrahim an zaina wa ruqiyatu an fatimatu an kulsum lubbe amuka de dudemi fala gara ibrahim wa imadatul kibtiyai no bere le fatura alkira ga nyina ma kono fala gara am fatima da kilenye Allahu akbar suratul kafirun kafiru ko sura de ne makiyato sura jina makka wayatu sura wa ayam leni situ ayati aya worodo bismillahirrahmanirrahim kul go ne aya de jigina jama gullo de ko kurishura ulona la ba algra ya muhammadu ibe anga alo bato sangile ayoro biga ala bato sangile mo na algra mo on maga ere abido na maga ko ye bodo baye ko na tawra kana abalto aga wuri min bodo nebo aga furu aga wuri bol bato mi ga na algra nebo bodo folo jago ko no fo no bodo sila wala anto aga wuri maga ere abidona maga ko ye bodo boye ko na tawra subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul nasr de me ko sura de ni madaniyatun sura jina madina wa ayatuha sura ayam lene salasu ayati aya sawado na kene kele ga bla sanda wala samuwa la kadi ma me ni ki do kureshu ga la do bi do ga tona ibi do ra la kadi ni ki do ala ga tona ibi do ra ma mo no do ra ala ga tona o ku za atawi banu bakiru ulu do na kureshu ga tona ogele na bani bakiru mo do de boara ana ku za do ulu kelala ogele na kureshu e bani bakiru deme wa ku za atauka kureshu do kureshu yu dogo ka nunu deme ulu e bani bakiru deme alkana mo no ku za atawi ababon alkana ne ma o deme o mana abu sufyana ya somina ka do asila wi minge umabara yimange ogele na abu sufyana wula na madina abla fa alkirai ogan laidu ogan do fara mudaka ogele na alkira maso alkira makuma fe ogele alkira mo labe mo ya mo beki labe aya so mo ya waru ku ga mine labe toro sungolo shutante mena o ka be alkira ga ijira sanzegi ma ogele alkira shuna mo shuna fe ana se kadi yora yi shutige ogele na ye darapo di kabila ma ogele alkira na na te fa na rajin maraz harani o maraz harani ayu fo ma be ko fa wa adma fa daga wullo abina ba mun abina do yin yini wala mo tin yini mi do maka abina maka ko wariya ala kan be yoro bina ko ma mo no bo kan la banan yina suna ga do maka jaksa abasu yana ko ale bora ale abasu yana mangame abasu yana ale ran mangado ale ko ma ya ba hanzalata ko ale na ko ya abul fadli ale ko ma ko na ko na ko ya la kana di ako ala man fan bagar ki kuma bo
ogena alago ya Aba Sufyan ibi kandige yele bangale ko fe ngana ni alkira Allah sallallahu alaihi wasallam ana le bana yina yi ogena na ayelna le ko fe ogena na le bora abi bangale telia abi bangale telia na temena aslama go tasma min abu galaje wa ba amru rasulillah ala bagrati rasulillah ya alkira bina ba alkira bakale fa alena na temer sina umar ga tasmana sina umar wula ka alle ako ne joni aya Aba Sufyan ako Aba Sufyan ala jugu kono ala me edi on malairu tan yonje ogale na le bora bi bagale telia abda ala kira fa sina umar era bora bi bolga shi ala kira ma ale sina umar ko ale dono na sina umar dono no fe ogale sina umar wa ya rasulullah ala jugu Abu Sufyan fleni ala ya di amma lairu tanje atonga kanige ogale na abazu ko ala ko ya rasulullah ne akishi koi ogale na ala gira ko al magu ya Abbas tani Abbas yana na iga jingoro la ni duguje de kana nai abago na ale tara shi ale fe dugo na le ji ale so la kana nai ala gira ya yero ala gira ko ya wa haga ya Abbas ya amma ban yesu da ga da ko mashi da fo na kan alaiwa ogale na go ala ma ban bakere kuma bon ago ma ala ma me ga ma saballenye kuma ga ma bai me ga shi tulai o mana abawli abu shi da fo Abbas yana na islam ya bisir wona fedo go tigira ogale na tara ko abisegi ala gira ko ala go Abbas Sufyan ala gira ko ala ma go Abbas kai ga da Abbas Sufyan hubusi wolo kurorola fa ala ga kile do ngana temana ogale na ale temana ala na worola ogale na kabila ko no bina temende kabila ma teme abale na ba ya Abbas man haula nune majmoy ale ba fa bani Sulaimu de nui ababo mu menene bani Sulaimu che kabila mi ma teme abale yinga ababa na haula ya Abbas ne majmoy ale ba fo bani Muzainatu lo de ni ababo mu me ale bani ale Muzainatu che kabila shi de teme fa ba ale yinga ale ba ko ara fa ai ko ala kana sallallahu alaihi wasallam ala kana kila jama mina o kila jama na teme muhajirun nin ban nago bara ita foye fana kana nege yeli to o jama chaya fe na ako yoro la go subhanallah ago ne ma jimoye ya Abbas alako ma go hada rasulullah muhajirin wal ansar ne alaka ciba de ni ne muhajirun nin ban nago be nyobe na ako yoro la ko ma shi ta kanu nun be ago ya bal fadli wallahi ibal madde ga fanga bay koy alle ko ma go haka in magana bena fanga ta abon nabi maya ko wala ko nabi maya ogale na alle ko ma go sisan ta ga ti ga mo yo ra ku lasira ogale na ba su yana bora itila na makka ani do misida la kulan na ma ko tale ago ya ma'ashara quraishin ya quraishi jama'a ago hadha muhammadun ja'akum bima fima la gibal lakum bihi ago ma'uduf lana na no ban ni fenye asga ku ben asga sijita ku asga ku ben ago ba ya la bi ke chugori ago ni ma min do na Abbas da na ga so ko amin o tiye malama na le na ku shu ga ma bangoro dan e ga so bi mun na fa yawo yi ago ni ma min do na bisiri ko no fo ti go tigira ba mi ni ga da tu gidara wani go tigira wala bo yere ga tu ko du ko do tara misiri ko wala na akiyo bon ho zami an budel bo wakai lu na alkira sallallahu alaihi wasallam lu islam era ya alkira baya alkira yu lu fla chigata anyefe kada kurishu wala ta islam ko alakira nana do maka ayaga tirshi goshi maga zagalala o mana ayi ya boruke ako ma shika nafa ma ngaura fon ma min dora kelaka
maashi mafa mango aye ba do fo ago aye aborge kunu hanu lu sona al kaba koro kulu ga faidu Abdullah ibn Sadi o mona khatal ga jomso do dalam so kunye Abdullah ibn khatal ga mo ويرث بالغابي ايوه اني مقياس بن سبابا اقول له صلى اي ما ورثوه صلى الله كل غفا على كده صلى الله عليه وسلم وانا من اني مو حكم سجلا على كده انا الكعبه سو من شغل بلا ابا غا يلغا نيامكا بيري با بولو ايوه ابو بريشي بولوما ابا وجال حق وزاغ الباطل بولو بكرنو يركبي وانا نالك تلاقى الكامل منا اي ابارك كو عبد الله عثمان بن طلحه وكان انا الكعبه كلي اي كلي من اي الكعبه ده الله الكعبه كنو اركب لسيدي وعلى كده انا لقد يدو الكعبه ده وانا نكنو كوري على كده الله صلى الله عليه وسلم وانا على كده اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده هذا والله عذاب وحده قدمه اي كامري جمكله اكله على كده كو يا كرشي جماعه او با يكون من مغا او ربي قال ان مانغو بيو خير اكون كريم ومن اكن كريم تفوق انا نفنا غير هيري ايه بل ما بري بل ما دني مي قال على كده كو اذهبوا فانتم تلقاو اي تا يا بيبلا على كده مانغو بي هوريا يا سورا على مانغو دي على كده ما افوق لا يا ادي ارسو بوفا لا دا بي فيغا كوبي كورا اتورا منو يا سورا مانغو يا اتورا مي امata juru sanake ya fara ko manga umma uberejile odeka manga to ko tulagaw umma fe mi wara fatu mo boro de ni bagandele ko alagere shutan duru ayo ko baga arisul ko soro wa wara ta wazno ka da sagi bukele ala darim wala mina ya nasrullah na laga de men na ya alakira muhammadu wal fatu ya ala mauni gafo afo de be ke ba mibleni allah ahado ala ya masakelenya allah ala mleni samado kono kana ra masadi ala lam yalidi ala badin wolo walam yuladi wala ma ala wolo walam yakun ahado kala wal maga kuwan yona عليهم وإذا ظلمنا يا الفتح يا الفتح لفوننا ما يالك محمد فقل هذا ما هو لافو أعوذ أفو لبنا برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أشد بغيم ورأيت يلقى تونا على محمد ناسا مورا يدخلون يا مو بدون في دين بنجم كلو كلو بلا ديننا فقل ليو تونا منا فقل يا أجل محمد أعوذ نبينا برب الناس ملك الناس محمد إله الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
keleme tawaba ala to ne baba yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nage au kashira ogele na ala kana ko ama go yambi nage bi kashimu na abago ala kana ba gi isanga de fore ne ya rasulullah ogele na ala kana go ako ibi ya mu chuno yare do ala kana balula ya nasula jigne ko basa etlibi woro ala kana ballo ko etlibi woro ma mai ko abi yele do ko ajigina minna ida ya na ko ajigina mika ayam tashriki ko fe tashriki do ngo ne minat la sabasi kile ko fe ala hajjatul wada'i sana wala nasina bola basi kashina dogo ma ala abu kashimu nabi ni sodiya donye ko ala ga sanga de ni abadan ala habibika khairi khalqi kullihim suratul masadi ya ne juru fo ne ko so de ni makiyato na maka wa ayatu ayam lene khamsu ayati ayadurudo bismillahirrahmanirrahim tabbat yada bil abi baba labi bolof la halagiran wa tabba baba labi halagiran ma dile malo oso mutalibi wala jamana naka naka fo alkirala alagira kwa ngiwor ya dene afo awe ngo so tugu so kulube ni gulindu manana abi danawa abi nje tiya ko ama ami jana bin ngalo nyigo ko ago wande bi awladi ko alaga nyanga taga sama me nyanga tagini ko gele na abu labi ko alkira mawrula aw ya muhammadu al hada jama'atana imam go dono fana gane diwa tabban laga halagibi o gele na ko la awulla abu labi ne fo nga awulla kido gele na ala sola ga dure njingi o bana amuso kele ko me ni jigina chere muso yo me anana muso na alkira ya so da sime bisilla alkira alkaba ni sina bogar be nyobe muso ngebe ga farabata ko abno ga alkira goshi alkira ni do alkira kuna ala anyemi na ma alkira yefi amma ma she funa ga sina bogare we na go sa we abakar afara ne ki ijenye ainin ne ni bolo fla alkira ako abi bara fe ofe minge ko mana ko obejile chena ni jumla ya absiga ke do danga ere mana ala ma halakira absiga ke danga tabati ala ba labi ala ma aba labi bul ala ma halakira man yake ano wa labi man wa ma o fe ma fe nya ga wa ma yana kasaba wala bi fe min bara sayasla do kwa ai min bara ko kwa de kudo o te ibatu ko de o halakira sayasla wala bi dinge alakira de muso de ba kuna anala kana dayi de tu alakira kuna ayo dayi tu alakira ko aku ya Allah wulu shiga blan ne ga hulula ogala na fa bora ku bita tabana ku shi be nyobe aba la bi ko ku shi ba kwa inde me ko di inde danga ogala na be yoro mina nasara auto do boro lay okuma ko abe yoro mina wara ma yoro ya inde ogala aba la bi ko mo ko ka deme ogala uyu ga donu biribiri shugale uyu ga donu biri ka aba la bi de la fo doni sabe uyu dana o shukule wara banana abi mo sumuso ay to ga de ye fo sabe la fe menen dunga ye wa murato abuzo mo jamilu era o do tasmana amalatul hatabi no mo mi do guru don ba muso ni ye abulo ala ko mi gonde ta ta abla alkara ga sinaka abulo juruben lijida
o me jami lo kan ala min masadi o jano juru fu wanenam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul ikhlas kala sini ko sura de ni maqiyatun wa ayatuha sura wa ayam lani arba ayati ayana ni do bismillahir rahmanir rahim qul ya alagra ma wado yi gafo huwa o lebe awwele kata alamin badulma allah de alay ahadun kulu wallahu awo togo muga o de kulu wallahu na to folo bala ko al khilas na kala sini sura na afala ma ko tanzilu na afala ma ko tajridu na ma mi ni dlo al kulu wallahu ra na wa ibi wora ka bo fe to bere yile mi da alai na afara ma ko tauhid na bar kulu wallahu bi dalya al kalmana de kan afara kulu wallahu ma ko annajatu na o kora ko kishi kulu wallahu ba kalaba kishi ga wata sumana na afara kulu wallahu surama ko alwilayatu na ago ba me ni mami idlos kulu wallahu ra na alabo waliyadi otigima na afara ma ko nisbatu na kabiru ga alkira ma go ya muhammadu na in subla na rabbaga imma da me fanye na bi igi ma chugo fa go kulu wallahu de jingina na baba ko da nasaba da ko da masa dambe na afara ma ko al ma'rifatu na ago bani ma me kulu wallahu famiya na ebi alado na ago afara ma ko al jamalu na kulu wallahu bi dalli ala ga jurman dia kan na ala mangutu da bale de kulu wallahu ra na kulu wallahu bi ala sanna ga wannan shi ko berji ne na awo ato wala al mukashkishatu na ko ba da mafiya ga wannan fiyara na awala ato wala ko al muawizatu na aba ta gaba kala na kulu Allah ba ta gaba kala na waje fitna ne lara fitna na hadisa ba abu ago sawul la ni duhulul la na yobe jele la sal bola ne kulu Allah de na kulu wala to ko almani'atu na ago bari kulu wala mene na ala kala ba ko na ko alkawri fitna ma na ala ko to so nyanga tan na abara kulu wala ma ko aywa atan afar kulu wala ma ko almuhtadar na ko adal mafa na ago bari melkew na olobi hadari kulu wala kala wati na ni kulu wala bi kala melego bi jingi ka allamme na kulu wala to fona ko almunafiratu la ko bari shaytana obi boli na kulu wala ma kalamati shaytana obi boli gaboy na afara ma ko suratul bara'ati na ago bal kulu wala ba alima ga kafiriya na asegi na afara ma ko al khalisu la afara ko tauhidu la tauhidu kala sile de kulu wala la atan ko na afara ko nuru la ago bal kulu wala bi du nuru la amma wana afara ko al insan la mo ti zaga nya ga wakan ga kulu wallahu la so ma de chama be kulu wallahu ra la ni ma me ni bi ni daga suna ga dlaga la i daga ikininge na ga kulu wallahu kala shekeme la ago na alga ma do lo sera la ga ma za ba fo ya nga jo la do aljina na ikine ba fe la ago ni ma me kulu wallahu kala shebiduru la san biduru jurumu ala bo ya ko tigi la ma me no ti ya kulu wallahu ahadu kala la ogela sina umar go ago ya rasulullahi la no kala nga sanga do bi chaya aljina na de la ala gina go sina umar ma la ago ala ga so ma de yiri wala be ga temo kan la ago ni ma me kulu wallahu ahadu kala ga saya banana la ago ta melaga fla la kaburu yin melaga fla do tigi fitna la kaburu la
ago tigi bil lamana ka wal kabru ga bishi ago me daga bo tigi ta alkiyama do ma se no tega o yefu o tigi teme o sirati ga o sirati ga no tigi ago ni ma me gulu ala adu kala bi duga so kuma mina ago ala bi fa ne genga bo o so dungo bere yinam chedo na na kira ba ko ya rasulullahi fa ne ande be na fo fa ne kebeze balo koro be na fo balo koro da ndi balo so rafiyo ago na ala kira ko ba go ni do ni ga so no ni ma be so ne ga folidi ni ma teyi awa iga salamu ke ne ala kira ka wala ga solli ala kira ga kul wallahu kala shekile awo gele na chenyo ke ala ga sige shuru chenga ko ga sige bo adana yonga awon ma me shikul wallahu kala she ba keme abo tigi iyere san ala fe wele la bu wele la ala fa bala la ala sa wa na duhulul aga sa wa na ga duhulul wele la baba ko kan ma shi na ala ga ma hore lenye ko jana mata suma na ho bana ma temin da fana kar alai ala ma na fara ni kullu wallahu barkai amin ala ma kala ni bodai amin da zalim qul ago ya la kira ma wadi ga huwa ne awwala ka ta mi mu'min lani allah o de alai ahad kabiru ko ala kira ma ko amana ko to ko ala na ago ya la fulana junne ako ahadum ala ne ma kile mazakile fulana daram allah ala blani samado ko mela abi mundu samado ko ti ko la gere masade ala wote ala la na wala la kere masade ala na da be bere jile ala ala kere na ni ga magoye na ko la de joni lam yalide awala ma de wolo wala joni awolo wala mi yo la de ko mo ala wolo wala mi yakon ko la te joni misga no na wala mi yakon ahad mo kele wal maga ko fa ko kele maga nyo na lao alayhim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul falaq al-fajr kanati sura de ne makiyatu wa ayatuha ayamlani khamsan ni labidu yaude ko tiga alakira allah ala gina siri siratan kile wala ala kira de dunya ko tibe ran no go fai wala ka sura billahi ko jin ala kira ko ko tu chen ni kulo allah fulai ni kulo wudu fulai kana ya la gina ba di ga bo awzo ne bin daga bi rabbil falaq la fajr kanati la waza alai min sharri ma bila obetoro la khalaqa asida bangi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul nas ko bazra de ne makiyatu na makan wa ayatuha wa ayamlani situ ayat ayara wasu ba mi wasu eso ala de wasu ga sudurin nasi ko kwadi yura min al jinnati wa jinura wan nasi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suratul fatihati al-fatiha ko sura de ne makiyatu ko ni zura ya harfu na bazamana ad-dafara na ad-dafara na suratul fatihati al-fatiha ko sura de ne makiyatu wa ayatuha sab'a ayati ayawul blando bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah
Sanu dabale debe lillahi Allah wala nasta'in Adena foira ila iyyaka ihdina ya Allah eka angana sirata eka angana sirata donina al mustaqim minatine Allah mablalo siraga sirata alladhina sirata kene be mo ga sirata ye an'amta ya ta'ala ne mana alaihim mamu inne maga mamulunga kene de nabila Isa wa sirata Allah mablalo siraga amina sirata kene la de Allah kira Muhammadu ga sirata Allah mablalo siraga amina sirata kene de sinna bogoro ga sirata Allah mablalo siraga amina sirata kene de sinna Umaru ga sirata Allah mablalo siraga amina sirata kene de sinna Usman ga sirata Allah mablalo siraga amina sirata kene de sinna Ali ga sirata Allah mablalo siraga amina ghayril maghdub sirata kene me di tana o de islamic dine sirata ne ye ya rabbi Allah mablalo sirata ne amina Allah do jabira amin suratul baqarah jo ko gura de ne madaniyatu na Madina wa ayatuha surawa embleni mi'atani aya keme flado wasito ani woro wa samanuna ani bisegi ayatina ala sira ba chama na msomo ye alladhina gara wala sira ba chama na msomo munu ye yu'minuna olu de bella mane ya bil ghaibi fe mi dugo mu ran lo ajina tosuma ye na dale do olu la na wa yuqimuna ala sira ba chama na msomo no be dolige salata ye dolige selula ko wala ke watuma wa yunfiquna wala sira ba chama na msomo no be na baga dige lima be na baga dige ko fe na olu de bella jangani ya bil akhirati dilare ulaika wala sira ba chama na msomo munu bleni ala huda ola no be kana nega min rabbihim muda masalla wa ulaika وإذا ما جمعنا مزوا ملوك أنبأنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا تنورنا بآمين ala ka duwawu jaabi ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka san caman yira an na ayi o tɛ kelen a bɛ sigi بسم الله وتجاوزنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين أو تعريف كلمة عن موضعها آمين أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين أو تأويل على غير ما أنزلته آمين أو ريب أو شك أو تأجيل تلاوته يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤدينا كو ما الأداء والقلب واللسان وأولنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تكتب لنا بشر والشقاوة والدلالة والطغيان ونبينا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين أهدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم
جميع أمة سيدنا محمد بآخر القرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مونسا وبالقيامة شفيعا وعلى صراط النور آية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وغفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ذا الفضل والإحسان آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة خلانا آمين وبالدال دلوا آمين وبالزال زكاء يا ربي وبالراء رحمة آمين وبالزاي زلفة آمين وبالسين سناء يا ربي وبالشين شفاء آمين وبالصاد صدقا يا ربي وبالداد ضياء آمين وبالطاء طهارة آمين وبالزاي زفرا آمين وبالعين علما آمين وبالبين وبالواو وصلة يا ربي وبالهاء هداية آمين وباللام العلم اللقاء يا ربي وبالياء يسرا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين وإلى أرواح آبائنا الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون